Shubor nakaslem jong unongsan hima. Iko apa nak kena pi nama ini kubur bapak Anthony Kongwang dari ubah kemat pi dari ami no bermutai mu benda ke UDP dekat dan em kejing ketak nak kadau ba imi no yo kerana mana pi te ya kadau tengah melak dong namar kejingnya pi kejingnya rum babuan te kata kajuji ai ngatrai pikir mau baharu ha u arjar katra we naki lidaran pak jangan we dari bani oh doktor rendong akan mau ya lek persia ya tenang ta swa kata ru kadon be tengam ingam don jing pelai kini don ki leaders ki babi don ki leaders ki babu dia katangan om lu to ngas ko ibah bandera ya kata ru ngamlah ban om kane gede ke siapa ba ka demokrasi ila ban leng kata so I wish him all the best i shwa ba inmi ong kum no pi ya no iba Anthony ong kum no pi shwa ba inmi no na kan pi kan pi em naman ngapi ko lu matlab ko ting ilayo apo block ya kan resolution letter kaba im ai daw ko nung kalau pe ka daw si met ko i hakini ski ba mana chru de nong ka chan pi ta mi ba Anthony es tu ba ki dan biang ki dang mi ba Anthony ong ba dan biang ki ba Anthony ban sami oh kata kadot be ki ban mi ki ba ngau ki ban rum ru ka bu ki ba mi ru ki ba bu dengan try kata ka asya yo se ba i tiket mai tiket sunam arja ka kendai ba i kun ya ke MDC aja kat sau PI aja kat kendai pi mai shu yo idom ne kata dik kata tengah mlah no namar ba mi tok shu ba de kren kata agak buat dan leyo ibru yo idon jimoy kata tengah ngap tambah kon kadau im ai daw kita mau pi ba anteni kadau jong wong ba ani kadau si tinggi namar bah kini ki iba Anthony do you know why ba penjusit bah last action ngi si i mo kan kata ne kendiap yo ka unorwai lo mi no ka bi ya ka connection ngin ong kata balik ka kata ubarum ru mo pi habarum ka kata ai habu bami ru ka kata ai na belum ka syong pada ka jingnang jogi ka nanti kandidat kumdo ban kap nang ba ladami 10% de ban rum pada 10% de hanta bangun pi ka sami namar menta ba pi filabat komite petition istar long ru vice president token national PP yo ka kata pi nomor pi update chaki ki wei kat ba shukun sifat ki abon ki bami kanton yang kejeng e pat pi election raja ya kata pi ya ka mu politics kan itu oh min betu lain orang lebih kuat benjoy politics lawan kan I training gitu. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.